Hey, Kendrick is up in his mouth, and I'm about to put my in it right now. Kau tahu tak bila ex kau tak puas hati bertahun-tahun, lepas tu still simpan dendam. So bertahun-tahun lepas kau break up tu, dia still petik nama kau kat story IG tu. Album Dread Nation tu lah. Ya, aduh. Kau tahu tak jenis apa budak-budak sad boy. Yang sad boy suka lepak Discord berjam-jam kan. Cerita pasal cinta. TikTok galak-galak. Lagu Mak Rumpik, PF Pita kan. Bayu tulis I'm thinking about you. Dah terletak tu ujung dia letak emoji blushing tu. Kononnya apa? Simpan perasaan di sebalik senyuman makcik dia. Pernah sad boy, bio WhatsApp letak emojinya sad joy. PFP gambar hitam, update storynya malam. Bawah caption tulis thinking about you all. Sebab minta maaf sebab minta maaf sebab minta maaf sebab minta maaf sebab. Album aku ni Sayuri, cerita pasal orang jenis macam tu. Enjoy.